تورا تهون بیرکه آنکو تورا انترنته ده جیهانا نها تکنولوژیا ده هدن یاسین کو جیهانا دیکتا گونده که بچیک لی پیش چافن مروی لی افگوتنا لنحیا کانی ماسیا سر بقاز آمدی نایت چسباندن چونکی حوالاتی نوی دی بیجن تانو که هیچ تورا که انترنت نینه وکو هر دورکا دی و دو خازین هر چنه بی تورا که انترنت لکانی ماسی جی هبید عالم جالك بيفيا خاصة مثلا هذا نكال قطب خونه مدرسة بيدفي انترنتنا محطون كانينا ام تشينا دوكي اون زوخ وان غير عرض ام درجة داخل كان اسواق ريفا بركي قطب خونه خد از جالك بيدفي ما اول دفره اوديني نوجا ام هي فيت كان كو وما انترنت دابين بكان باربكام وكيجان شي جالك محتاجين انترنتينا والفيرينينا يعني هو في نوزفستانا خابي فمجيل كان يو يعني ما مجالك محتاجين انترنتينا تشتشنين المنطقة خابي فمجيل كان فيت كوربين يعني جحيلني كي محتاجين انترنتيا ریوبری ناحیه کانی ماسی جی درباره نبونا چطورین انترنت وها دی بیجه وكر بري ناحية ما فرديت كو انترنت قحتا طبعا منطقة ما بشي دا خازا خلقي قالك يعطي كرن ريفا بري ناحية ما بيواندي فيديو مايك قال كومبانيا فاستن كي كرين طبعا فان هيا ما خلال هايفك حتى يفونيف دي كومبانيا فاستنك برجة كي هيتا دانان الكومال جابريفكا طبعا دي تغطية كانت كومال جابريفكا قال او جند الدورو بر وك تشالكي وك احتمال كيستا قمري قركا قناغ الدوية طبعا دي ناحية سنتر ناحية كاني ماصة وجند الدورو بر ودي خدمة جانجا ودائرة وهاتشي مثلا مفاش انترنت وقد كفتا كاري دا نزيكترين دا ناحیه کانی ماسی نزیکی 75 کیلومتر از سنتر قزا آمدیه دیره حوالاتی نویجی دی بیجن هبونا انترنت شکار ام پی تی وی ال دوره چونکی گلک جارانا 4 دی انتهان کیلومتر ببرین تاکو بگهینه دوره کاتورا انترنت هی و کار خو انجام بدین نهاد ولماری ان نارتی ناحیه کانی ماسی